Anay ko! Apay nga induron nak, mama! Dinak awagan iti mama. Tamadurmenakan ka! Samsamantong kalangarudan, natangken pa iti ulom! Manipod ita! Saan kan ang makarwar dito'y mansyon? Tapno maaday wamon dayjay aropat kwarta! Sa bulan nak ni Anaya, ay ayatag, ay ayatan nagmat ni Anaya. Ni Angeli! Ti maibagay kan ka! Saan kat adayjay ang babae? Agkasar kayo kan ni Angeli! Kunam, akay kayat nak. Kunam, nga ay ayatan nak. Apay, apanawan nak. Iti amin ang puso kan kararuhan. Inayat ka mo na. Ay, ayatan ka mo na. Apay nga ron, apanawan nak. Para iti pagimbagam da ito'y nga aramid. Diyak kaya't amay sagmag ka. Iso awas-wasan tanti amin ka na. Naulpit ka, Anaya! Awan na, asim ka niyan! Di na karagupan! Ulpot ka gayam! Lito ko naglang! Ulpot ka! Ulpot! Tigasat. Manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Tigasat. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Napalabas, binilin ni Ariela ti katalig na nga agnagan iti baliko apagtrabahuan na ni Monray. Pinagtrabaho na nga rod ti baro. Iti sa bali abangir, naimbag meten ni Malyong ket nagsublimanen iti mansyon. Ngem nagdandanag daytoy iti naamuan na nga awan ni Monray iti dakkel a balay. Sinurot na iti probinsya nga uray no makapungtot ni Ariela nga amo na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo ana Pauluan. Tigasat. Monray, nakasangpatan dito'y terminal ay nawaw. Tata, nagsakit ti ulo. Ha? Ay nawaw. Ay, mabiit lang kadapadapan ka man. Ay. Nabara ka, Monray. Tata, Ay nawaw. Abay ngay, nabara ka matan, Monray. nasakit ti sikat ko, Tata Malyong. Ay nawaw. Abay, ano ti sikat mo aya, Monray? Manipod na ikaglisak, na itupak ti patong ko. Kanayonan ngagsakit ti sikat ko. Ay nawaw. Ay, ang mga noad da bulang baraw. Angam ala, agdiretso tayo ti doktor, tagpa-check up ka. Tapno sigurado ay nawaw. Simple la gurigor ti marikrik na may nawaw. Na ikaw ka siguro iti panagtrabaho medyo probinsya ay nawaw. Tata Malyong, Tumarem ti inresita ti doktor nga agas mo. Wen? wan Tata Malyong. Sakbay nga agawit ta. Dumagas taman pa'y itigayim kaw amang ngilaw. Tapailot taman ti sikat mo ay nawaw. At dalaki di bulawm, isungag barbara ka,
Ay nawaw. Lakay Malyong, apay asinukon mo ni Monray. Pasensya kan, madam. Ay nawaw. Isaksakit ko lang ni Monray. Ay nawaw. Kas makita yung mate, na ikawan ni Monray ang nagtrabaho ijay. Agsakitain, kan alilain mo't launay daya balikaw. Baon-baonan na agas lagi din ison tibus ni Monray, madam. Anya ko maita, katsyak matinangbilin kan kwa na apagtrabahuan na ni Monray, tapno maisuro iti trabaho. Sorry latang arodin, madam. Buisit ka, Malyong. Nalabos ti kinaman nakibiyang mo. Ay nawaw, pasensya kan, madam. Panangisakit la iti anak yu tinaramidak. Kitain niyo kat agsakitan. Simple la agurigor dayjay. Ha? Agpada kayo la iti day di Luisito. Basit la amarik na ni Monray, kasta launa yan na panagdandanag yo. Madam. Inton maminsan, di ka agpakalaingag desisyon, Malyong. Nawatam, tanumaumaakkan ka. Papanawan kan dito'y mansyon. Basta mapapanaw di day, Madam Ariela. Ala, apay nga agsakit kamot ton, Monray. Kaasi kamot. Adamot ket agas kun Manang Angeli. Monray, bumangon ka ditan. Taado ti paaramid ko kan ka. Nasakit pa iti ulok, mama. Di ka agpambar. Bumangon ka ditan kunak. Mami, di ka lang maasyan ko ni Monray. Kaasi mo't. Di mo baunan, tamasakit. Ha? Agpampambar laday ta. Saan, Mami? Pudno nga agsakit ni Monray. Kakaasi nga ron. Ha? Di mo man isakit day ta at tao, Angeli? Kwa, syempre, kabsat ko ni Monray. Isa natural nga isakit ko, Mami. Angeli! Alan, Mami, panawan na kami ditoy. Baliwan tayong tulangan tag sarita. Ni Mang Rocco a driver ti baunan nyo. Pag ginanaan nyo pa lang ni Monray. Alan, panawan na kami ditoy, Mami. Wah! Oh, Monray rombang lang agyaman ka kanya. Tain sakit ka ni Mami. Agyaman na, Manang Angeli. Awan anyaman na. Ay, wan gayam. Aday pudnokan ka, Monray. Ha? Anya dayta, Manang Angeli. Tinakaw da tintad mo ang gitara kanya, Monray. Anya? Allah, apay ngay. Kat remembrance mo kanyak dayjay. Ginatang ni Papa dayjay. Diyak bating gagara, Monray. Mababainak nga rod kun ka. Ngam sana bale, masukatan to. Manang Angeli. Ado pa'y mo ti gitaram. Sukatamon ati intad mo kanyak. Alan, Monray. Saan ka mo't anaimot? Saan ka di? Ikanak manan iti Manjakon, Manang Angeli. Ha? Di mo matgayam amo nga ilalaen dit itad ko kan ka. Ay, saanan ang maulit day, Jai? Promise. Basta, manjakon, Manang. Napatagdagiti gitara kanyak. Taginatang ni papadagijay. Isu adikan ikan. Anya? Please, Monray. Basta, di kan ikan, Manang Angeli. Imo! Kasta unay ako silap ni Manang Angeli kanyak. Kaguranak nga tamanan. Dita panyang. Ay nagmayat. Aganos ka, tani. Nasakit ti tiyantay sigod apag pampamasahyak. Nalaing kamot kaya magmasahe, bakit pa niya? Ay, saan mo, Rocco?
Gagangay la pa nagmasahe ti amok. Roko, check up to anay bagtilugan ha. Tagbiyahi tamanen inton bigat. Wen, madam. Nakaapit da kanon itinateng. Isungay nakalaan tinaglakwan da. No kasta, nakalako dan, madam. Wen, tigamin kayat ko. Apag sangpet ko ija probinsya, yawat dan adagos ti kwarta. Saan da ka nga ta sa uran, madam? Imposible saan da nga agkupit. Awan ti pa nagtalik ko kadagiti katalik mo. O, saan? Amok, ti sigod agatad ti paglaklakwan da iti agduduma anateng. Adalistaak. Anya? Ay kat sigurado man nga rudan a dumawat ni Ma'am Angelican kay ti kwarta, madam. Ay, jak ikan nga uray dumawat. Wala, madam. Narigat nga agpaiso no may spoil ti anak mo iti kwarta. Dita, panyang. O sige, masahyam iti husto. Ti pagdanagak, amanga no agribel di ti anak ko, no imutak. Saan mat siguro, madam? Maawatan na mat siguro na apay asaan yung ikan iti kwarta. Pasat ti panang disiplina yung kuha na aramidin nyo. Saan ka di? Katuan mat. Sige, huston, panyang. Napna kakon iti masahem. Amangan no kayat mo mat ti agpamasahe, Roko. Nalaingag masahe ni panyang. Saanan, madam? Inaktulag pamasahin ni Terwar. Tati kayat ko, daytay ubing ti pagpamasahiyak. Anya, ay saanan? Awan urasen nurumwar kapaylaeng. Ni panyang ti pagpamasahyamon. Iso lang nga iso, Roko. Ay nawaw, apay apapanawan nak, Ma'am Angel Di mo damagan no apay. Basta irubwat mo amin ang agargarat mo, tagtalaw kan dito'y mansyon. Saan may akasapulan ti serbisyom? Ibagam ano niya ti basol ka, Ma'am Angel Tapno may dipinsak mo ti baget. Ay nawaw. Basol mo ti kinaman nakibiyang mo. Anya ti pinakibiyangak, Ma'am Angel Ti panang sukon mo ka ni Monray ije probinsya. Ha? Ay. Ali Suray, iti day tangin naramid ka, Ma'am Angel Suray, no, pakabasulak day ta. Ngamnimot Madam Ariela mismo tinangibaon kanyak, Ma'am Angel Ha? Urag sasango tayo atanlo ka da Madam Ariela, Ma'am Angel ay dawaw. Takdirak timbagak, tagpaisumat abinaonak ni Madam Ariela. Ulbod! Ay nawaw, saan nga gululbawd, Ma'am Angel Oray damagam kin ni Mamem. Anya? Nasaysaya at no agsasarita tayo kada Madam Ariela, tapno malawlawagan ti amay. Saanan? Awan panawan ko. Ngam inton sumaruno, amwam ton dagiti limitasyon mo, tatamalyong. Naawatam. Unlatan Anyat ko nam? Ay nawaw, wen, Ma'am Angela kunak. Yan. Apa nyagsang-sangit tayo, nawaw. Awan malyong. Ada problema? Awan ko nakmat. Mabalin nga tatagpakadak ni Madam Ariela. Ha? Ay, pumanaw kan dito mansyon, panyang? Ay, saan? Agpakadak lang iti sumagmamanungal daw. Ha? Ay nawaw. Kakuan mabalin. Apay kit din asaan. Palubusan na nga ni Madam. Wen, apay kumasaan niyay. Ibagam no saan nakapalubusan. Tasyak ti makisarita kin kuana. Ay nawaw. Madam, agpakadak ko mapaylaeng. Pakada! Ha? Awan lakot kasta ti ibagbagam panyang. Ha?
papanamanen aya. Ay, adala ko maasikasuwag, madam. Napatag-abanag. Oray makalawas ko malaeng. Anya launay aya ti as-asikaswam panyang. Apay, makiasawa ka manen. Ni, saan, madam? Basta adala napatag nga asikasuwag. Ha! Agasem ngay day ta makalawas apakadam. Agpakpakaasi ak, madam. Kasapulan nga agpakadaak. Ha? Ha? O sige, sige. Ngam italaan daytoy ha. Di mon ulitan ti panagpakadam. Amom nga ado ti trabaho dito'y balay. Ngam pakada kamot apakada. Uwan, mama, uray italaan nga agpakadaak iti makalawas. Wanan. Ala, agawid kan. Ay, nawaw. Nagbayag kamatan nga gunggunay. Mabisin akon. Ay, suray, madam. Ta naglaba ang amin itay. Kalpasan na, nagdalusak. Sa idikwan, insimpag dagiti. Kat! Masapul aya abinsa-binsaem nga ibaga dagiti inaramid mo. Ha? Ay, Apay! Iboy-boy mo ti araramidam dito'y mansyon, ha? Ibagam no masadot kan nga agtrabaho, tasukatan kan. The door is open for you to went out, Malyong. I don't need a lazy man like yours. ginawa. Like yours ka na. Like you ko na madam. Ha? Agkakanat man ti English lan. Dilagbain akong di English. Karabo English pa imot nga raw. Ay, nawaw. Ay, grabe talaga dagiti agraraman na tagtao. Ay, nawaw. Tatang, awan trabaho yo? Awan, anak ka. Ay, nawaw. Risdik ita, anaya. Ala, sumrot kayon. Kat naimbag man ta pinalubusan na kayo ti amo yo, tatang. Wen, no di nagpalubusan. Agprotesta ka. Ay, nawaw. Karbangag ti agdi off, anak ka. Idarom ko ano di nag-ikan iti risdik. Ay, nawaw. Jak pa'y lamalipatan ti panagsasao ti amo yo, idi imawag iti telepono, tatang. Kasla addadakil agura na kada kayo. Ay, nawaw. Di mo ikaskaso, DJ nga mo. Crush na ngamin ide. Ngam inisnab ko. Iswa na sakit tinakam na kanya. Ala ni tatang, tila ibagbagan. Ay, nawaw. Ay, isaan ka di, anak ko. Kung kunaklaing. Kaya't kalaing apagkatawain mo ta. Ngam, ha? Saan mo man napakariribukan ti amok, anak ko? Awan day jay. Basta aramidik ti husto at trabaho. Awan ti rumbay nga pagdanagan ta, anak ko. Tata Malyong, naistorya ka di ti anak mo? Nagsarita kami iti telepono? Ay wen, munre. Nakaturog ak nga minidi mawag ka iti cellphone ko, barok. Wen, tata, iso ti imbaga ni Anaya? Ay, nawaw. Nay, talaga nga amo mong tinagan di anak ko, amon re. Wen, memoryado kon tata. Ne. Kasla naragsakan sa ita, amon re. Ay, nawaw. Nagpintas ti boses ni Anaya nga anak mo, tata? Ha? Ay. Siguro, kas jay matlaeng ti kapintas ti rupa na iti personal. Ay, uwen, abarok. Imalalaunay kanyak. Agpada ti agong me anagtangos. Ti bibig me akisable lips. Ti pimarintumeng akurimatmat me. Agpada ti nakinis arupa me. Kan ti naglanay amatami. Ha? Na. Apay nga umiisam ka, ay nawaw. Di kan samot mamati iti ibagbagakin ka baraw.
Makaparagsak adengdenggan ti boses na iti telepono, tata. Ay, talaga! Imalamot la kanyag iti boses. Ay, nawaw! Kasla kayat ko makita iti personal ni Anaya, Tata Malyong. Ha? Ay, Sino ti kayat mo makita, Monrey? Ibaga nga ta, Damalyong ken Monrey, ti agpayso. Gagayem, diyo liwan na dinggan, tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Buliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.